Loron dia gua malu kare nine live streaming kanal YouTube Jawa Timor Post samut fellow how no vai maglu ne bima da daune iona municipio ilio no ata karak informo ita bo cira kata da daune a municipio ilio ia nono governo constitucional e o ministério ba assunto combatente no libertação nacional nien no mos o conselho dos combatentes de libertação nacional fixa on horário ia loron sana lo resin 5 bulan janeiro tina rihundua ro nulo resin 5 nebe hahua anuncia katak sira taka sayo na lista ba combatente sira ba libertação nacional yang nebe mak molok ne resista ia tinan rihundua sia tamane o ine resultado a fosa na ba ia público no ia ni tare kata comunidade sira começa mai cek o hari sira ne nara nebe mak foi taka sai tamane ita bo sira tatene klian ita informação claro mai te ba acompanha moto ia amna live streaming. Ya kita nemak ada daun informasi yang anda latih wajib kata kita nemak lista ba daruak ni nemak resistu ya tinan rihung dua sia no da daun resultado fosa na ba ya público no da daun akum dari ser começa habis kang mai ya ya municipal union atau hari resultado nemak foi fosa sai da daun ya kita nemak resultado. No, atu informasi itu buat sira kata decisão bahia público ida net tamba ia segunda ia loron sanolo resin tolu ia fulan janeiro ausi liusi ministério assunto combatente libertação nacional ao conselho combatente libertação nacional oficialmente concluiu na conaba assunto dos editais dos combatentes registrados e válidos e segundo registro de tinan rimung ruasia tamane ohing mo ser foi fosai resultado bahia público tamane ita bocira ta tena liutan mai ta acompanha ita pum dari sira da daune sira halo observação bahia semepati. Dia malu sendiri nama dadang ne ia municipio ilio ia parte no dali datang kami atu informasi itu buat sira kata dadaune sua excelência ministro Wansoru usumos bai interessado sira atu bela hakat bai ida ne município inclui posto administrativo usi ida ne morsfati atu bela bahre lista naran sira nebe tam sira takasana tamba nasional sela prepara lista ia ministério ka ia conselho combatente libertação nacional tamane sira fo oportunidade ba a comunidade ga combatente sira tem que bace que ida nia município.
Dia qual seria uma informação atual na minha mirada kami tebo tira kata ada daune comunidade barak maki interesse teve atu a cek serna naran nebe mak taksa no usi ministério a combatente libertação nacional nomos a conselho combatente libertação nacional no da daune comunidade sira usi município leu usi posto sira começa tuma ia centro hori cek serna naran incluimos a balu usi serna familia rasek mak mai representa hori hare serna naran nebe mak sayona usi ministério combatente libertação nacional. Dali datang ati formos bita buat sila katak ministro basunto combatente no libertação nacional nen sua excelência Zilda Costa Monteiro ho código wansoro informa kusi total resisto hamutuk atus ida ronulu resing hat ponto atus situ walunulu resing rua registrados e segundo resisto e tina rihun rua sian yan no dadaune valida maka ho total atus sanulu rua ponto hatulu resing sia nebemo pedido resisto na no ne ye território nacional yan no husi atus rua ponto hatulu resing sia pedido resisto valido ia período fulan outubro tina rihun rua sanulu resing sia to fulan dezembro tina rihun rua ruanulu resing toru o asina no oficialmente hanes ng reconhecimento estado atu taka ia sede a Conselho Combatente Libertação Nacional e cada município no administração no município no posto administrativo sira e a território nacional inclui a Hamotu
Cianulu Racing Rua ponto Rihun Cianulu Racing Rua ponto Atos Lima Cianulu Racing Ida e mesmo pedidos registrados. No ia base badarus ia Rihun Atos Rihun Cianulu Racing Rua ponto Atos Lima Cianulu Racing Ida nei ho nia kategori sira makanesa ia kategori anian ema nebe halo parte ia esclassão ida ka ia grau rua nulu bara rua nulu Racing Hat ia tinan hamutu kema nain sanulu Racing Hat ia teritori toma no baia grau benian komatete sira nebe ho grau sanulu Racing 5 bara sanulu Racing sia hamutu atu sida walu nulu Racing nen no baia grau senian ema hamutu walu bara sanulu Racing Hat hamutu kema rihun siap ponto atos tolu hitululu Racing 5 no incapacidade de trabalho hamutuk atos tolu cianulu Racing 5 nulu Racing sia e pensão sobrevivência ema hamutuk rua nulu rihun rua nulu Racing rua ponto atos rua 5 nulu Racing rua no baia parte F nya prestação pecuária única PPU hamutuk ema rihun rua nulu Racing tolu ponto atos 5 neng nulu ia graus genen sira nebe menu susitinan tolu 3 anos hamutuk rihun tolu nulu Racing 5 ponto atos rua hitu nulu Racing ida ia parte selu fali mak sira nebe não combatente hamutuk rihun ida atos 5 hitu nulu Racing Hat no total mak ema hamutuk rihun cianulu Racing 2 ponto atos 5 cianulu Racing ida. Dia kemarin saya nama ka resultado nebe fossai a cara município no dadaune ia município ele uma parte hisi família no mos combatente sira começa mai ia sede hodi mai hari sermen nara nebe fossai hisi ministério combatente libertação nacional no mos hisi conselho combatente libertação nacional. Ya.
informasi itu bocor kata dadaune ya iha parte ne bima dadaune image ngami ature lebih bocor ne ai dane husi postu administrativo ai leu gilani ya iha parte dane ne iha parte municipio posto administrativo ai leu gilani bukan arah e depois não bukan nara ni da be ka bukan da nara mina bade ande mina bade dia conserva aí né você dele no be conserva vai a conserva e depois não conserva não né vai que regra não deve Laida, memang nami. Idealnya itu. Kita bawa panas ini. Not informasi itu bocor los de parte de no vamos a iha parte sori na ser takaba iha posto administrativo terceiro anesanya remexio a laulara nomos a iha a selo Aqui na nossa lista né a taca Rússia, a Ministério Combatente da Libertação Nacional, nomos a Conselho Combatente da Libertação Nacional, a lorong ohinian né maka ia município ele não dá a comunidade sila começar a mai ida nya recinto cada posto administrativo hudi a cek a sirna naram. Ini dia maka resultado ba lorong ohinian.
de que nem resultado final nebe takasai huisi Ministério Combatente de Libertação Nacional e a Municipal de União. Tamane ita bocir se acompanha na fatin se badara ali itu ang a ya kira nama ka resultado si Municipal de União. Tamane ita bocir se hin itu antani se badara ali ho parte a comissão organizadora sira nomos baia conselho sira konaba resultado nama taksai ya município de União. Kek mau sih nama resultado nebe fosaina si parte Ministério Combatente de Libertação Nacional nomos conselho. Mana? Yo te lo cobre, ¿no? La parte ne agora ne quella dia.
Tim forma ita voucher dali datang kata kayak usi municipal union kada posto administrativo sira mai concentra hutu ia ailo vila hodi cek naran dali dade lataka ia kada posto tamane kumdari sira husi kada posto administrativo sira hutu tung hutu mai ia municipio ailo vila. Habil entrevista tu main ka. Masuk de dadaune main sirau hetan resultaru main sirau hetan main nanar. Misal main sport tu hetan nanar. Ah, kau hakara buka berhakara hetan tambah ne persuam pat nasauni dane fone bida pakai nasauni dane hakara hetan tambah muri so mate hutu mak buka sidau hetan tiona mis ansa mate hetan tiona muri sidau hetan Tu mining hero. iharua Maka saya representa familia ga. lai hau duni Mas main tamai kategori sirakat. Itu 14 ga tambah. nebe hasira katene los tambah ne ita si buka hetan ita foin hatene lolos iha numur sira hakerek ne Kita tene kata kasi parte governo halo no bodia go main sira. Isa main sira dia menomba parte estado. Kami sira reconhece kata dia main sira durante ne esforço ni. Não puhin loro sira posa resultado. Persisa ka hakarak unika tambah ne terus banasauni dane los kamban terus idane fone kida mate ma poin hetan kunandan ebe hakarak uni Main nara completo. kau naran komplit naran Aldo Nunes da Silva Usi kusi suku fatus Alda 5 kay kasa ligar barat. Dia kemalu sira fendi ita entrevista tia akum dari balong dari masira kuliah kata ida ne sirne direito dulu tambah durante ne antes timor ukungan sira mosfo ia luta resistência ne tamane akara kala ko sira tem que exige sirne direito ia tempo da hora no sir sente contente teve mahira hus ministério obras públicas no ministério combatente libertação nacional ne ada daun força yona resultado ba ia público. Pahitang na narang gabi. Check narang pahitang na siya. Pahitang na siya. Saya mo pahit konti dito. Bigar baru. Atau pahit. Dadaw na pahitang na pahit na narang gabi. Sira une mau ne narang sira kheta. Sira kita. Sira kheta. Mabe buka ruang ni husi. Uko to ohin to agora la heta. La heta. Pahit putar administrativo. Ah? Husi administrativo putar administrativo. Município de Quidoé.
Este mai be se una mau ne naran laheta. Sa apa ini? Au daftar te una mau ne ampe yan haula be tama. Ne be mesa daftar ihe duru bitika to agora una mau ne naran la sai. Cek kalau ini mungkin naras. Naran la sai. Saya dah minta waktu sebab nak hati macam parti istri Komite de Libertação Nacional. Parti governo saya minta waktu sih. Na ang hanu inde tian au se to ka una mau ne narane hansene si mais ou menos saika la saika e hangsa maka daftar ke duru bitika to agora ne la sai ne tam ti e mo to ni han sai una mau ne narane sa han au triste dit bedan una mau ne luta pa rai dane tumba o loron narane la sai tapi ni alin hau terus mau terus mebe o henora hau trata na una maunia mebe ni alin hau latra como sanse agora buka to ohin agora naran sa magnete telefon mebe hau si bese kali ya munisibu dikido hansane ihne maklataka iya munisibu dikido taka kala taka aidane hau si kuliah pada hau komisam sih. Paine nara completo. Ang narang completo Sociedade Costa. Usi dikira. Husin na maliso. Maybe heda hele tesa asir mo. Maybe ang memori fatim mak na maliso. Okay. Dia kafuen di taronati a entrevista pada kus itania amam balu kata da daun nia tenta bukannya mau ni narang mebe lahitan. Hone nia tenta na fating atau bukan. Ave isi parte lo raito o si dader to agora no lahitan no ni usu na fatimo governo se kare tu vela atendemos a sira tama durante le sira resistu e tinan rihun ro tolo to me agora ave naran sira fosa helari dia kemarin sira da daun nat informasi to sira kata ka ita si badara li tong ho parte dia kemarin sira badara li tong ho vice primeiro ministro Mete, Cristian. Karibera hal explicação plan dados do município ele total kira mak passa aí resultado final do ano. Os resultados 2009 né total com o município ele né ema rihun lima atau satu nolo resensia total né atau valido iha município ele 15 19 rua 8 14 qualo nolo resen hito hoje pensando sobre vencer rihun rua atau sira tolong resen hat pa pensando única han pa 4 3 a 7 ne hetan rihun ira atau surua tolong resenen pa kompetente serna be menos sosi 3 ne hetan rihun ira atau walu sian lo resen walu ba kompetente ne be laliu hosi proceso ba 3 menos patinan roton karak ne hetan
hitu nulu resenualo. Processo para lista segundo registro 2009 NB total hoje município leu lista mané mas be se tamat se processo durante fulan ruane laram se kompetente semai participa pela hare dados nebe atu los sala e mosi contestação ruma maka bele halo definir los iha abrir tu irma. Dan nesta lista sarale. Itu informasi kami tentang usia kompetente baru kata durante se resiste tienen riun dua tolu mai to ya agora ne naran se check to era agora nunca tá casai. Mensal Ok. Pa fase da nebe registro 2003, ne primeira fase ne competente nebe registro 2003 ne to 2005 ne na fase primeira fase ne sira agora ne tamai segundo registro 2009 ne agora lista takana sira 2003 ne agora sira pai ne be kali uta sira seluk ne sira sira pe ne be ne ba ini hira makator mata tem ka sira se prosesu halorang. Karib ba kompetente sira tinan riun dua sianya maka sira naran nafatin lagi mensal hidan. Se tarea naran atau iha laiha se prosesu tolor ni kusmai maka si musuh iha contestação durante ne belista taka iha fulan ruane lara. Kami tu semua sekolah ba lista ne takre te parte municipio ali bilaninga vamos e postar isso. Ia total iha municipio nesse conselho municipal nian bela vamos apresentador rade municipal Leonian ba posto administrativo hatan aileu vila lara likido remixio saya coloca pataka hoto iha tu posto etna so suku makalaba. Naran Domingos Mendonça, sekretaris eleito CMCLN Leonian. Karya putih darus. Dia kemalu seri dan demak darus bayar municipal Leonian demak itu akompanyi dalam total rihun 500 nulu resensia. Beriar licença. Dia kemalu seri dan demak kafe di taronat ya informasi balu husi parte comissão organizadora da municipal Leonian e demak resultado by iha veteranos batinan rihun ruas sanulu resensian yang demak iha tinan kotak sira registro no hoin fosa na ba iha público ba comitê sira. Dia kemalu siri dan demak informação lebe a relata vita bo sira igusi município ileu demak dadau na fossai resultado final ba Comitê de Liberação Nacional lista veteranos sira demak resisto ia tinan rihun rua sia ohin lorong fosaina ai demak resultado nebe ami fossa vita bo sira bisa ami live streaming no am sila lu atau ami obrigado bara vita bo na acompanha no kita luat aku pain nafating iha amne live streaming iha etapa tu irma tamane ho hau no vai magno husi municipal se filahikes bam studio televisão Timor Pos de Boradi.